Fox na Oscarima nova Lord of the Rings igra i Nintendo konzola u samo 7 dana. To može da znači samo jedno. Vreme za novi Weekly Fix. Na poslednji dodeli Oscara ekipi La La Landa se dogodilo nešto što su možda i najmanje priželjkivali. Naime, njima su ukrali happy end. Kada je trebalo da bude najavljena nagrada za najbolji film, voditeljima Warrenu Beattyu i Faye Dunaway je data pogrešna koverta, pa umesto da nagrada bude uručena filmu Moonlight, Beatt i Dunaway su pročitali ponovo nagradu za najbolju glumicu koju je dobio film La La Land. Greška je brzo ispravljena, ali dugo nećemo zaboraviti ove Oscare. Svratite na naš sajt kako biste saznali više o ovome i videli ko je sve poneo zlatne statue kući. Ubisoft je najavio da njihov studio, koji je razvio igru Division, radi na novoj gaming adaptaciji filma Avatar Jamesa Camerona. U saradnji sa Fox Interactive i studijom Jamesa Camerona, ekipa iz Švedske radi na igri za PC i konzole koje će uporedo sa filmovima širiti Avatar univerzum. Cameron je jako uzbuđen zbog ovog projekta i izjavio je da prava grupa ljudi radi na ovoj igri. Kada ćemo moći da zaigramo Avatar? To je za sada misterija. Ostalo je još samo 2 meseca čekanja do nastavka Guardians of the Galaxy, a Marvel je objavio novi trailer za film. U traileru vidimo družinu na okupu, imamo bolji pogled na čudovište i negativce sa kojima će se Guardiansi susresti. I dalje nije poznat zaplet, ali jedno je sigurno. Ovaj film će izgledati sjajno. I da, pojavljuje se i Kurt Russell, ali nećemo da vam pokvarimo iznenađenje. Ceo trailer možete pogledati na sajtu, a posebnu pažnju obratiti i na Star Wars referencu. Warner Brothers je posle procurelih informacija zvanično predstavio nastavak igre Middle-earth: Shadow of Mordor. Nova igra će nositi podnaslov Shadow of War i nastavit će priču o Rangeru Talionu koji će ovoga puta praviti svoj prsten moći, kako bi zaustavio Saurona. Za razvoj igre je ponovo zadužen Monolith Productions. Middle-earth: Shadow of War nas očekuje krajem 8. meseca za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Čekanju je konačno došao kraj jer je nova konzola Nintendo Switch konačno stigla u prodavnice širom sveta. Ovo je 7. velika konzola iz Nintenda koja po prvi put spaja kućnu i prenosnu konzolu u jedan uređaj. Centralni deo je tablet na kome su Joy-Con kontroleri koje možete isklopiti u jedan veliki kontroler ili koristiti odvojeno. Nintendo Switch nažalost nije jeftiniji od PS4 i Xbox One, pa ćete za njega morati da izdvojite malo veću sumu novca. Da li toliko vredi prilika da odigrate po mnogima najbolju The Legend of Zelda igru ikada? Ostavit ćemo vama da presudite. I to bi bilo sve za ovu epizodu Weekly Fixa. Za najnovije vesti, recenzije, specijale o FPS igrama, Wolverinu i kako biste saznali zašto nam igre danas pojedu čitav hard disk, već ste na pravom mestu. Na IGN Adria.